Pemirsa, rencana untuk ngentosin lampu penerangan jalan LPG Ring Denpasar sampun kemargiang dukirien. Nanging santukan anggaran sane ketelasang ageng, ngawinang pemerintah Kota Denpasar merencana ngangge sistem kerjasama pemerintah sarang badan usaha KPBU. Pemargi inucap kerembe Bapeda tur kerealisasiang Dinas Perhubungan. Kadis Perhubungan Kota Denpasar Iketut Sriawan Mausang, rencana untuk ngentosin LPG kantun memproses ring Bapeda santukan paca ngangge sistem KPBU. Asapunika taler, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kota Denpasar, Iputu Wisnu Wijaya Kusuma Ngwedarang, Rauhe mangkin kantun kautsahayang meprakanti sarang kementerian. Ketarkayang realisasi KPBU LPG untuk konstruksi ring triwulan kaping 4 utawi ring bulan Oktober sani cakirau. Manut dane sadurung nyane sane kagentosin wenten ring 15 talian genah ring tetiga ruas fungsi jalan arteri kolektor miwah lingkungan. Ketarkayang pacang kemargiang ring bulan Oktober. Raris ring feasibility study FS awal LPG kagentosin ring 15 talian genah sawetara muatang sama 24 miliar rupiah sane rauh saking KPBU. Dadosnyane investasi capex wiadin opex masa konsesi selami 11 warse. Manut dane konsep pengembalian investasinya ngangge applicability payment dadosnyane investasi inucap selami 11 warse sampun lunas. Manut Wisnu samian pacang kagentosin ngangge led anutin Permenhub 47 tahun 2023 antuk proses persiapan tur pengujian selami kalih warse. Asmara Putra, Bali Pos Nguningaya.